blejski Pajrofanovi osnovi epizodi blejskog Pajro čovjeka. Hop. Dakle, moji drugi, došao je video kojega ste svi dugo iščekivati. Svi su me pitali da snimim baš ovaj video i to ćemo u današnjem videu i učiniti. Ali prije nego što mi pođemo na... Ne, još. Prije nego što pođemo na to dolje, ću vas htjeti napomenut. Ovo mislim imamo u subotu, ali će ovo i za u ponedjeljnik. Dakle, u ponedjeljnik. I on ju produži giveaway, dakle, izvlačenje giveawaya na moj Instagram, na moju _Bejor Tun. Hodite, ako hoćete biti u njemu, tu ćete vidjeti sve što je potrebno za učiniti da budete u njemu. U giveawayu će biti paket iznenađenja od Oriona. Izvlačenje će biti u sridu u 8:00 na mojem Instagram profilu. Bison rekao će biti kao do utorka, ali zabrit će ovo iz ponedjeljnik, pa da imate još par dan za sudjelovat. Tako da tu je giveaway. Od sad ozbiljno. Znam sam to već rekao 2 puta i pa ih nije bilo. Ali od sad su videi ponedjeljnikom i četvrtkom do nove godine. Tako da će biti barem 2 puta sedmično, a pa kad dođemo u period do nove godine ćemo ih snimat mi i više, ali do tad će biti u periodu, dakle ponedjeljnik i četvrtak u 8:00. A sad već bi mogli malo vidjeti što mi to imamo. Dakle, što sam rekao, svi ste htjeli baš ovo vidjeti, dakle, ne vidjeti disparaju, nego, ovo je ono, ovo će on biti uvertira što on slijedi, ali, ali vidite lipotica je opet isto stvar. Ja mislim da ovo neće baza u govna, jer ovo je, ne znam koliko sam im plati da sparao da izdura jedan put je dobro, ali eto, lipotica je, a sad bitan kvalitet je, iako to nije vas učini, tako da bi to malo vajat, ali, dakle, ovdje imamo ti topovski udar, to je oni kojega sam. Dakle, ovo su sve ove koje ćete vi moći kupiti u godišnje. Iako ne znam za njega koja je stvar, jer on je kao 3. razred, ili će ga njega biti, jer kao petore 3. su zabranjene. Sad, barem mislim, to vam nisam sigurno. Ili je možda i on doješ s osobno pa ga kupiš. Ovdje imamo Megatron, dakle, cjenik još nažalost nije izašao, tako da vam ne mogu reći cijene, ali to bi moralo čak u ponedjeljnik, ja mislim, izaći. Megatresk i Hammer. Dakle, ovo su kao najjače petarde iz Oriona koje možete kupiti. Tako da, ne želim više puno duljit. Krenut ćemo sa Megatreskom. Nije bila prečepljena u zazemlju. Nož i po je izletilo malo, jer se... Ko ćemo snimiti još jednego? Ali nije se snimiti mari. Znači, ovdje gdje je zemlja na kopu. Ko manje. Ako jasno. Ko sad? Ej! Snimaj gor. Doj! Pogledaj gor. Hvala mi šta. Dani. Bravo idete. Gdje sam to? Pogledaj tu. Dođu. Čeko. Daniel, ko sad vidi. Pogledaj. Dobro, hodi do kraja. Kako se misli da smo parali? Sinko, ti nisi normalno. Ima gore ovo. Story, nadmosti si samega sebe. Ali se vidi prije. Da bude se legitimno, spalit ćemo mi još jednego, jer mislim da ovo može još i bolje, a ovo govo njemačkega vraga od... Ti kurbu gudu, što on kupuje? Anu, lipo ćemo ovdje, da se ona poklopi, to. Tako. Sad to je to.
Sad ćemo ona kamera. Dobro. Gdje su ono? Gdje on? Kamerman je dobar date faso. Kuchanie? Lepsi. Kuchanie? Lepsi. Oh, daj mi już. Ha! Teddy mój. Jo! Ovo, teďa snimanje nećete preživjeti. Nema šanse. Pa si u budu. Kamer je već, on je izbio više za nego. Sad. Neka je, ovo je romantika, ali isto mislim da bi Megatron morao izbiti više od njega. Više, ja se bate. Za Santolinu, što je izbilo? Pasi u gudu. Još je. Što je ugodao? Za kurbu gudu. Da što sam bio? Dobro, nisam nikad sparovao ispove teći, ali ovo je već visina koja je postavije veliku ljestvicu. Ne va u Hrvatske, što je istina, ima i slabijih, ali ovih ovo je, ne možete se žaliti na ovo. Pasi u budu. Dobro, već ćemo pa malo i udoljiti. Strah mu željamo. Dobre, ovo je bezobrazno. Ovo je bezobrazno. Kurbu gudu. Dobra, istina, ovo je dosta. Dobre, nije saki osmica, nju smo šali neki, što, neki, meni je ovo svislo u ovu, nije. Nije nego kaže koliko je blizu prošlo. Elektrizirao, ovi pasi u gudu. Da formirala se. Jedno snimao i samo možeš vidu. Nećemo više ovo, ni američko, ni njemačko guvna, ne. Samo babine. Tamo. Ali, fanovi, di je? Pasi u gudu. Ovo su tiri. I ovom govorim. Bit će i to. Ali ćemo možemo snimit kao neku malu usporedbu starih i novih, ali ovom govorim. Ovo su tiri odlični. Dakle, poredak je Megatresk, kako smo isparovali. Megatresk, Hammer, Topovski i Megatron. To je, ali ovo je, jer svako čast. Dobre, dakle, nadam se da sam u današnjem videu riješi mnoge misterije. I ovo vas opet pozivam da, ako hoćete biti giveawayu, da me zapratite na Instagramu na _Bejor. Da zapratite i Oriona na njihovim stranicama. Hvala vam na velikom podršku koju mi pružate. Jer to sam rekao i na Instagramu. Dakle, svi ti veliki youtuberi, kaj je Orion stavi kao sliku koga želite vidjeti gore, puno će je reklo mene, jer drago mi je da ste prepoznali to da sam uvijek s vama iskren i da sam, ajmo reći, jedini legitimni po pitanju toga svega će vam uvijek reći onako kako je, tako da vam na te puno hvala. Vidite, imam stvarno jako dobre videe u najavi, ali to ćete se vidjeti, tako da nadam se da vam današnji video svidi. To je bilo sve za današnji epizodu, vidimo se u sljedećem videu, pa!
Osio.